Mawphor District Sport Association MDSA mantakesngi kalayo ban preperda ya nongïalehkai kenjat ball jongki arteli ki nongïalehkai kata ke second but ke third division hamadan artificial turf MDSA Mawphor Southwest Khasil District. Ya kata nongïalehkai kenjat ball layo ban preperda dau ba LT Tariang Additional Deputy Commissioner Southwest Khasil District haringkat ke jingodan lang u District Sport Officer Southwest Khasil District ba di sengkon u General Secretary ke Mawphor District Sport Association ba P1 yang lembat kiwei de kinongit kam ke MDSA rengkat ru kinongwan petkai. Ha ke nongïalehkai ke basdang la nongïalehkai ha pedeng jong ke Samla Sport Club domru a kabalayo ban thep shigol bat ke Mawphor Youth Club Mountain kabalayo saw gol. Minta abang pet kamtam ka bede bat ka ki Samla shinrang le kamtam yung ka drugs ka kya kini kita mut ban encouragement de tang na ka sports ko bala ban ni kuni kini kawin mga skwa ani nga number translate tam kwa manong ba gasing di ban suwo ka sokar suwo ya ka association ka patristam data ya ka committee mapanya ikani tournament anu ka tristam joki baga jususi ba mga lapang de podi po office na siyo ba ki complaints ni ngamte ba balay yo hapo ka jay pili juni ni sutu datang man jaka pangin tristam ya kani ka ya ka pang ba pedeng ka kong san yang renya tristam man kumno pangin kun takiway kilat kung manong kiwi pati jay bere. Ang kacingnya deh kiri football, ang kiri basketball, kiri race, kiri kano nongïalehkai, ang ipan niya manda kiwi kiliti. Kani kiri kiri pensusi ba kapag jabo ya nongïalehkai. Hoy kedan ki rules yan, kibala mau niya ibangin banyak krokuti kawe ketin, ang kamot pat hadu banda pen prop no ya ka sports. So ba kung di player piti bendan kejimut ke bakhoy ke besida pat ke back manong bet hatang ka sports hang ni kejik nongïalehkai ke joni kabar bat ke hado kan sukren ni tadi bagi dan dunahi ada ke determination syai ka objektif ke joni ke sports association objektif kum ki player ni wat kum ki referee ka objektif jong ini dan gikuha ban position no atau gikuha ang kuntangan ni gikuha ban ang position kam sa jay ladang idon kada objektif ladang idon gijing kamu bangin ang position sa jay idon ki officer ng lang sports ki bakloy banyarap manong bandang train idon ka kajingira ko mabuon ng lang ka sokar panray kabukong sa niya kada napi kung players kumno banong determine menang tong ang tristam mga toy sa katika tong. Di infrastructure nga try kasama sa kasigos katika wini district kapadan hanta ngalang football gibabon jaka papiyo ban practice papiyo ya training simin gini kabu banang pahenray papintero bandan maka determination menang mga toy sa katika level.